Sahlele lakho mbukeli lithini libandla themko simbuyisa yakubingelela yakuvusela yakemukela mbukeli la usibukela khona evenlonge nangaphandle kwale live lesikilo ngawusibukela ku YouTube ngabe usibukela kusigujane sithi nje awuhlala nathi ke mbukeli kunalihlelo nali lithini libandla sibuka nje tindzaba tetenkolo mbukeli sakha imphefumulo inhloso yethu ukuthi bazalwane libandla laNkulunkulu sibe sonke semaswati noma ngabe ngibani mbukeli akheke emoyeni etikwesimo labhekene naso shangathi uNkulunkulu ngekukhuluma nje kwethu ungakheka mbukeli lapho ekhaya sikhulumisa ke mbukeli lamuhla indzaba ye-submission to your spiritual father kanti besikhulumisa indzaba ye-submission ekhaya ukuthi ngabe i-submission usubmisa njani ekhaya ngithathe lethuba ke mbukeli phindze ngivusele kubantu abadzala lebe nginabe evikini eliphelile ukhona Rev Emo Kamamba usuka lapha eSiphoxosini ebandleni le-Temple of Christ akahamba yedwana umuntu omdzala uhamba namake Msweli naye usuka eSiphoxosini ebandleni le-Pentecostal Assemblies ngithathe lethuba ke ngicela ukuvusela make Msweli ngiyavusela mva nami ngiyavusela nebabukela ekhaya amen ngiyacela ukuvusela Nkosi lithini libandla siyavusela nonke sibonge babe Mbuyisa sibonge kuphindze sibe khona ehlelweni lolu nansi kangaka siyabonga amen mbukele ekhaya ke sibavusele abantu abadzala mhlambe nje a quick recap kuthi ngabe evikini leliphelile besikhulumisa ini utawukhona mbukeli nawe ukuthi ulandzele phela mbukeli besikhulumisa ke mbukeli indzaba ye-submission kodwa siyibuka ekhaya bafundisi bami baphindze bayikhulumisa lendzaba ngalokujulile mbukeli kwekuthi kwamele ekhaya kube khona i-submission kwamele ekhaya make ahloniphe kwamele ukuthi make atikhanze asenzaweni lengiyo lambitele kiyo uNkulunkulu bakuvetile bafundisi ukuthi liBhayibheli lalikhulumisa ngenhloso yema roles ukuthi irole yamake inginayi kwamele ukuthi kube ngumuntu make lomhloniphako babe kwamele ukuthi amthobele futhi lamhla ke mbukeli ke sikhulumisa ke indzaba yokusubmita noma yekuthobela babe wakho wakamoya lo spiritual father ngiyacela ke mfundisi Rev ukuthi sichazele nje umbukeli ukuthi kodwa nasikhuluma nge-spiritual father sikhuluma ngabani noma ke nguye wonke yini umuntu longumfundisi longaba ngu-spiritual father indzaba ya-spiritual father yinhle isematheni iyadzingeka kulamalanga spiritual father kungaba ngibaba wakho lokudala kwenkosini ngoba spiritual father kahle kahle kufuna akholwe aba ngumntwana kaNkulunkulu ngoba ungaba na spiritual father mbumbulu longeka guide kahle so spiritual father ngaba ngumuntu lokudala kwenkosini kungaba ngumuntu ngumfundisi longakudala enkosini ngoba siyathi uthi nasikhuluma ngekushona emhlabeni kushona is a visitor that can visit everybody so ngendeka umuntu lo wakudala enkosini wabe uyashona so ungathola lomnye spiritual father empeleni lamagama lasebentako kulethi indzaba de spiritual father manenge kuna coach ungatitfolela coach ungasitfola spiritual father angaba ngilokutele angaba ngilomtholako nje ukuthi angithole nangu timpawu lokumele utibuke kufuna ubuke lo muntu kufuna kube abe ngilophambili kunawe kungaba ngelwati kungaba ngayo nalendzaba yekushumayela kungaba ngenombolo yelisondvo ukuthi selikhulu selinjani ngoba le spirit ifuna ukuthi akuchallenge ulo umbuta uthi ufike njani lapha wena ufike njani wena lapha iministry yakho sayibona iyathuthuka akwente ufike kuleso sigaba la afike khona so kufanele kube ngumuntu lonelwanti lonelojebule angathi futhi angaba mdzala kunawo mhlambe ngeminyaka nakumini so that atokuchallenge ukuthi kufanele ukuthi nje fakazi wakho emshadweni kube ngumuntu lomthwalo omncane ngoba le spirit sokuthi iwitness emshadweni ikufakazele ngilothi nase ninetinkinga ngilabanye leningababita ukuthi baniluleke kucala ningakaye emndenini
manje nangabe wafakazelwa ngomshana ngoma Walanza wafakazelwa nje umbala umntwana omncane omncane kunawo, sangakululeka kanjani. So indzaba spiritual father ikhona, iyasita for covering, iyasita for deluleko kuthi lo muntu lo akuguide, kungaba ngumuntu lakutalako lakushumayela, kungaba ngumuntu nje lombonile ukuthi unolojebulu ucotho utakuguide kahle ngilokholwa kusindisiwe angakululeka kahle. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Ngiyafisa ke make Msweli sisale sibuka thini indzaba yekusubmitha ke ku spiritual father. Ukuthi nasikhuluma ngekusubmitha ke nyalo ku spiritual father sikhuluma ngani? Ngoma mhlambe singakhuluma nje umuntu athi hayi mina ngine spiritual father sami mina. Kanti ukhaza ukuthi vele akasubmit ke spiritual father. Spiritual father nje ngemlomo. Ngiyabonga Mbuyisa. Ngingaqala ngithi le spiritual father sinempilo lesiphilako lo ifunza kuso bese wena ngoba uthi asibuke ukuthi usubmit kanjani kuso. Yes, la kule spiritual father usubmita ngetinto letinengi, ungasubmita ngekuthi impilo yakho ifanane neyakhe. Okay. Ngoba phela spiritual father nje ngoba uphila impilo lengcwele. Wendise kwakhe. Yes, wendise kwakhe imitate ngesizathu. Ngoba kunetinto letidlekako kuye bese usubmita futhi nangemandla akho kuye lo spiritual father. Kodwa ke naw usubmita ngemandla akho kusho ukuthi umbusisa noma uyamupha umphelelo ukuthi uyakufundzisa ungibabe wakho njengoba nabo babe bethu emakhaya senda njalo kuba khona lesibendela kona na spiritual father ngemandla akho uyasubmita kuye ubese usubmita ngenhlonipho ukuthi ngeke phela athi the spiritual father yenda kuthi wena bese wenda lokunye. Ngingabekisa nje mfana nami ukuthi uma sikhona la ebandleni ngeke nje kuvakale ukuthi mina sengila emsakadweni ngidokhuluma ka TV akati spiritual father uyawubona ngalela langa emamu uyasubmita ngetento takho leteta wenda ukuthi kukhombise ukuthi nginemfundisi nginelikhaya. Ngiyabonga kakhulu make. Mbukele ekhaya ke uyativela ke kubantu labadzala siyayikhulumisa indzaba ya spiritual father nekuthi usubmit kanjani ku spiritual father. Siyabuya mbuke Jacqueline ohlala nathi ungahambi. Sihlelo lakho mbukeli lithini libandla ngiyomukela mbukeli travel umsakazo wakho eSwatini TV sikhulumisa indzaba lapha mbukeli yekusubmita ku spiritual father. Yebo bo papa siyasubmita papa oh my father Yes. Yeah futhi ngiyafisa ukuthi kube khona lokushoko nawe endzabeni ukuthi kodwa nasikhuluma ngekusubmita ku spiritual father sisuke sikhuluma ngani nje in a nutshell. Oh yes. I think mbuzo lo kahle loyo ngoba lokusubmita kufuna lokuthi kube voluntarily. Okay. Yeah, ungaforcwa ungabe nencinzetelo, ungabe neharassment, soyamharasa ngoma soyafika esonveni lakhe lo mntwana akho awukaka invite akasho ngoba nawe unetinhlelo takhe. Okay. But yes, you see yonke into Mbuyisa nani babukeli I based on my relationships. Nguvakala. Yeah, my relationship in yonke into lesendako. Budlelwane bami nemntwana nami bunjani ngoba it start there. So the issue my relationship yebudlelwane is very 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 key between umntwana nababe. So I think lokukhona ngoba nami nginabo bantwana kumcoka lokuthi umuntu before afune spiritual father ende elicwaningo lokuthi nangithi mina ngispiritual father kuwe ngisho ukuthini ngoba akhona emandlanyana lenginawo khona emagunya lenginawo. Okay. 1 kufuna ngikweluleke, 2 kufuna ngikutrain ngikucoach. Yakubona
le impartation imcoka nalokuthi so accountable phela unako ukuthi la ku local church nakunetinto leti critical leti ngakwehlule leti inkinga ungireportele uyabona so ngeke nje umane uthi na spiritual father kusho ukuthini lo unemandla latsite kuwe une right letsite kuwe vice versa njengemntwana wakho ekhaya yabona njengemntwana wakho ekhaya wengadi yabona manje ukhanza ukuthi ke sinabo spiritual father nje siyasho nje asathi nasathi uyakhuda so uyabaleka so usuyakhuda so uyabaleka so uyakufundisa so uyaku-advisa so uyakukhocha yabona so uyabaleka. So it's very, very important to understand if you say ngibabe wakho ngitsini kahle kahle angakanani emandla lenginawo etikwakho nekukululeka nekukukhocha nekuku-advise and you've got to create ke ukuthi ke nibe netivumelwano sekufika letinto ke ukuthi ngidawuletha ipercentage letsiteni kuwe yemali ngidawuthatha kuwe yini lapha njengababe osefuna manje a benefits ebabe sofuna ukuthi baphana kaya le ethe petrol la ngakunweba to that certain extent ngoba ke ngingibabo wakho nje ngihlale kukululeka nokukukhocha nokukutraina kukwenta umfundzi ngoba na Jesu wayenta abafunzi bakhe 3.5 years idiploma leyo according to today ahle naba balolonga uyabona so it's very, very important that to be clear. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyafisa nje makwami ngokubuta kahle ngibuta wena umake ukuthi ngabe vele umfundisi longumake angaba yini ngu-spiritual mother sami nje lapho kunengcingwana kodwa asithi nje make angaba spiritual mother kodwa kune ngitobuyela kuleti miso taNkulunkulu yes asengibekise nje ngamfundisi Mamba kuthi mina kungathiwa nge-spiritual mother sakhe yes uma mfundisi Mamba anetinkinga angisikufuna eteke mina emakwakhe ngitomeluleka kusho ukuthi nge-age kufuna ngibe mdzala kuze ngikhone kweluleka Mamba ngeke nje ngibe spiritual mother ngibe mncane ngibe ngaphansi kwaMamba futhi ngeke lokho timiso taNkulunkulu adikuvumi ngiko ngithi bazalwane sonke isikhathi kufuna sisebenzise letimiso taNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu makwami ngiyafisa lapha Nkosi mhlambe usiside nje sinembukele ekhaya kwekuthi ngabe vele biblically ukhona yini umuntu lomcoka kunalomunye nasesontweni nje kufaka ekhathi nalomholi wethu. Okay umbuzo lomuhle loyo kodwa singasho ukuthi nje silikhuluma ekugcwala umlomo nje kokucala nje singakayi nale sonke la esontweni simcoka kumele sonke sivakale ukuthi sikhona sibe vital sonke mfundisi akuvakale ukuthi ukhona unesigaba sakhe wabitwa uNkulunkulu ivision yentiwa nguye konke iunpackwa nguye kunamake mfundisi unesigaba sakhe kuna shemen nangabe kusekhona bo shemen lawo masonto depending ku structure sithini kunelitiko la counseling kunebazalwane kunelikomiti kune chairlady bo coordinate Ngisho ukuthi mfundisi sithobelana according to le hierarchy yethu otherwise wonke umuntu akuvakale ukuthi ukhona wonke umuntu umcoka including gogo lo goroba esontweni lo sulati itulo shaya ikeyboard wonke umuntu lo osikatshana esontweni umcoka wonke umuntu lo sesontweni akabe lilunga lelivakalako ukuthi ukhona ahloniphe leso structure sasesontweni kodwa ngeke uvakala emehlona kaNkulunkulu ngekusebenza emehlona kaNkulunkulu sonke simcoka. Bukele ekhaya ke uyativela ke kubantu abadzala siyabuya kodwa mbuye siyakhona itolo siyabuya sihlatiya kabantu.
Sehlelweni mbukeli lithini libandla sibuka indzaba lapha ye submission to your spiritual father. Ngiyafisa lokubuta lokuthi usaphendula ungaba yini abo spiritual father labanengi. Okay. Ngabashintsha futhi bo spiritual father. Nangibona ukuthi ngathi lona so incompetent. Ngimkhiphe ngifake lomunye. Okay. Ngabanika ini contract bo spiritual father bacela nje mfundisi wami ubambe ukuthi nje. Okay. Lenzaba ya spiritual father bengicabanga ukuthi ngoba ibanti bengicabanga ukuthi siyibuka kule sikhashana siyibuka ukuthi ngumfundisi lomncane ngiyabekisa ngoba ngiTitus ngiTimothy une ministry uyakubona so ufuna i-covering ufuna spiritual father bengisibuka lapho ukuthi i-leader lengathi phecelezi incane ngoma indvuna ngoma insikati ine ministry icala elisonto inesiguqo seyifuna i-covering le pastor la gajeni. Okay. So sikhuluma kule language mos spiritual father ngoba lamalunga la sontweni la gajeni spiritual father akamdzingi. Spiritual father ngimi mina local pastor. Okay. Uyeva mos. Nguva kahle. So nakutawusuka lilunga lelingaphasi kwami liyofuna libe na spiritual father. Ngawansi i-issue yangalinye ilanga ngoba spiritual father phela ngilo pastor noma ngilo mpostoli la egajeni. Okay. Sikhuluma ngekuthi lo nesiguqo lo ne local church lo mfundisi lo ufuna i-covering yalomunye umfundisi lo samdzala atomluleka amkhansele ukuthi lisonto liphasarishwa kanjani. So in that case ngoba sikhuluma ngaloko mina nangiva kuyahlukana but angisho lokuthi ungaba na spiritual father lo false. So asicaphele kuba khetha ngiyathanda nje lo mbuzo ukuthi ukanjani mkhethe kahle spiritual father. Ngisho ukuthi angaba ngumuntu lokutela emoyeni kungaba ngumuntu mhlambe lo tikhethelena nje akazange akushumayela. Nalokuthi ke ningavumelana nini ukuthi wena mfundisi uthayitha kuye 10% of your income lo ithola la local church uthayitha kuye wena hayi lamalunga la sontweni spiritual father ngilo mfundisi la athayitha la gajeni. Lo mfundisi ke na asangasho ukuthi mina ngithayitha ku spiritual father. You understand? Ngoma ke labanye benta nje ukhansi le income lengenako la isontweni yonke labayinikela kolabazalwane 10% uya kulo spiritual father neliholo lalo eholweni lakhe lo spiritual father 10% ayele kubathi imvumelwane nihlala phansi nikhulume ukuthi nenda njani. Sibuya ukuthi spiritual father wakho angaba inkhashana angaba khashane nangabe kunema dynamics nalapho. Siyathi sinemasonto ase Nigeria laqalako la kaNgwane. Kunemasonto ase America laphethwe kuphi siyathi South Africa. Futhi dino let possible. Le structure kuyashiyana ukuthi lesonto la kaNgwane kunemengameli eSouth Africa siletha isinothi simix imali engaka 10% ngimengameli. That is different. But then sinema ministries manje. Bantu baqale ama ministries angithi. So mina ngikhuluma eligcwala umlomo I discouraged ukuthi umuntu lo ne ministry athole spiritual father lo seCanada ngoma athi ngiTD Jakes ngoba le science nale element ithi nase unetinkinga la tamasinyana ushonelwe ngumfana wakho lo firstborn ushonelwe ngumkakho uyabona ngoba bakubita emphakathi uyabona masone licala ulingekile walwa wachita nemfato wemuntu la mphakathini la kubomakhelwane the spiritual father must be there ngoba so uyashona wena nje sonto lakho la likumahlanje so uyafa wena kanti uneminister na branch angi2 aqalwe nguwe. Spiritual father must come ngoba lisondvo lakho lishayekile bonke ubuholi bakho bushayekile umndeni wakho ushayekile. So angakhona iNTD Jakes kufika masinyane la ayemphakathi amonitor konke lokuthi a report lapha a report elibandla masinyane ukuthi isithumbu salomkakho ngoma sakho Sunday kungashumayela abantu yabona. So it's I think we should balance up things depending on the structure but
I am advocating for ukuthi nasikhetha spiritual father khetha umuntu lokwatiko losedute nawo lotawufika masinyane uma uvuvanywa tinkinga Amen. manje njenga5 ngatheleka mina ngoba iSwaziland incane. Mfundisi wami ngiyabonga kakhulu soyichazile yababandi. Ngiyacela make ukuthi nje uvalelise babukeli. Cha, siyabonga babukeli i-topic lelikhunyana lena mhlawumbe liyawutholakala lithuba ukuthi kube khona futhi labayikhulumako. Siyabonga kakhulu babukeli kuba nathi emsakadweni wakangwane iSwazi TV. Amen. Ngiyacela mfundisi nawe uvalelise babukeli. Mbuyisa sibonga kakhulu babukeli kusilalela asithobelane emakhaya sibhekise tento letinhle towards one another asibe nabo spiritual father sibathobele kuhle kuba na spiritual father umade ukuthi spiritual father nawo uthi spiritual father usho ukuthini. Ngiyabonga kakhulu. Bukele ekhaya ke sothi vele ke kubantu labadzala ngithathe lethuba ke mbukeli ngibabonge kakhulu kusihlonipha nje sengumsakato siyathi ukuthi ibhizi ikhona inengi abitwa lapha nalapha nje siyabonga kakhulu kubantu labadzala sengathi nangalinye ilanga nasibacela sengumsakato bangaphindze babe khona. Sikubonga kakhulu mbukela usibukela khona usawusupporta lo msakato sisinja kube kuhle nakuwe sakhuluma yona indzaba ekusubmitter bo spiritual father akube nekuthula ke mbukele emakhaya kube nekuthula emabandleni akungaliwe emabandleni sekubanga ngathi ikhundla sekubanga ngahloniphani sekubanga netimali ngale kwalo ngithi Nkosi Mbuyisa ngithi uNkulunkulu wemusa uNkulunkulu wekuthula kasiphathe sonke nisale kahle. Siyakubiza ngonyama sithi Jesuke likhulu awuye Jesuke awuye Jesuke ayi Nkosi yami